Dobar dan, ja sam Andreja i ovo je predstavljanje moje igre General Draža, dopunjeno izdanje. Prvo možda par reči o sebi. Ja ove društvene igre na tabli igram nekih 30 godina. Da. Iskreno, ja sam o Drugom svetskom ratu kod nas naravno učio u školi i ništa mi tu nije bilo baš preterano da se uklapalo i da je imalo smisla. I možda pre nekih, recimo, 15 godina sam ponovo počeo da čitam o temi. Naravno, tu je bilo i literature koja nije bila, iz komunističkog miljeja i tako dalje, i koja je bila drugačija i koja je konačno imala nekog smisla. Tako da, tu sam prosto dobio motiv da uradim igru o Drugom svetskom ratu i Jugoslaviji, koji je, naravno, bio izuzetno, kao što znate, kompleksan. Tu je bilo i gerile, i građanskog rata, i jednog etničkog rata, i verskog, i šta god. I prosto to je bilo izazovno da se pretoči u jednu igru koja bi bila, da kažem, verna simulacija, odnosno relativno verna simulacija događaja i ličnosti, i njihovih motiva, i postupaka, i strategija. Zašto Draža? Zašto ne, recimo, Tito? Zato što prosto, kako da kažem, Tito mi je stran. On je prosto, kao što mi ja mogu da zaključim iskreno iz svega što sam čitao i svega što sam mogao da vidim od izvora i tako dalje, čovekova motivacija je bila to da uzme vlast. Tako da par stranaca je napravilo igru sa s Titom kao glavnim likom i to je sve lepo i u redu, ali ja mislim da oni nemaju prosto detaljan i detaljniji i bolji uvid u to šta se dešavalo. I moram da priznam da mi ne bi bilo izazovno da napravim igru gde bi bio glavni lik bio neko koji u suštini mora da dođe na vlast uz pomoć engleskih aviona, propagande i pomoći sovjetskih tenkova. A Draža, naprotiv, je bio u jednoj mnogo težoj, mnogo kompleksnijoj i naravno mnogo izazovnijoj i zanimljivijoj situaciji od Tita. I nekako mi je bilo prirodno da on bude, glavna uloga. I igra je pod nekom, da kažem, parolom da li ti možeš bolje. Znači, igra sama po sebi, nju sam pravio da zadovolji neke, da kažem, moje prohteve i moje želje kod igranja igara. To je da igra ima određenu jednostavnost vezano za komponente. Znači, vi u igri naravno imate žetone koji predstavljaju razne jedinice, kocke. Za naprednu igru postoje i kartice koje predstavljaju događaje i ličnosti. I sama igra, naravno ima pravila, za naprednu igru postoje tabele i tako dalje, ali igra je napravljena u jednoj light varijanti, odnosno osnovna igra, i kao napredna igra. Koje su tu razlike? Pa da kažem, osnovna igra je zasnovana na tome da je za dva igrača, jedan igrač vodi četnike, drugi igrač vodi partizane. Razlike između njih su gledane da budu što minimalnije. Oni se bore oko toga ko će da kontroliše Jugoslaviju na kraju rata. I u principu postoje neki događaji koji su već predviđeni i definisani u krugovima, znači u opisu krugova. I ona je, da kažem, jednostavnija za igranje, niži je nivo kompleksnosti, recimo. Druga je napredna igra. Sad, naprednu igru mogu da igraju dva igrača ili može da igra jedan igrač. Znači, ako igraju dva igrača, to bi bili opet četnik, odnosno Draža, i partizan, odnosno Tito. A postoji mogućnost i da se igra samo za jednog igrača. U slučaju je igrač Draža i on predvodi, naravno, četnike sa ciljem da pobedi, ali i predvodi partizane uz neku matricu koja je data u pravilima igre. Znači, u pogledu same igre, ono što bih istakao jeste, prvo, znači igra se događa od neke jeseni 1941. godine i traje negde sve do kraja proleća, odnosno leta 1945. godine u nekih 12 krugova. Znači, preskočena invazija osovine i taj prvi period ustanaka kada u suštini nije bila napravljena ta razlika između četnika i partizana, odnosno dok se partizani nisu izdvojili.
igra sama po sebi bi trebalo da bude relativno, kako da kažem, poznata ljudima koji su igrali riziku, jer sve to osnovni princip svih tih ratnih, odnosno strateških igara je relativno sličan. Znači imate neka polja i na njima imate neke jedinice. Sada, ono što je bitno u ovoj igri je da su polja izdeljena na gradove i na gore. U gradovima jasno stoji osovina, a u gorama stoje ustanici, znači četnici ili partizani. Znači ustanici mogu da isteraju osovinu iz gradova, u tom slučaju to polje postaje oslobođeno, ali tu nastaju potom određeni problemi. Osovina je prejaka i ona će se vratiti. Druga stvar vezano za igru jeste to što njena suština nisu samo pitanje koliko imate jedinica negde, nego i pitanje sistema podrški. Znači, poenta je što vi vodite gerilsku vojnu. Znači, vi zavisite od toga da li vas narod voli i da li će da vas narod zaštiti i da li će da vas čuva i da li će da vam se priključi ili neće. U slučaju da vas narod odbije, vi ste gotovi. Suštinski postoje, da kažem, 2, odnosno 3 vrste podrške. Ima jedna bazična, da kažem, podrška je ta takozvana srpska podrška. Druga isto bazična podrška bi bila ta saveznička podrška koja predstavlja podršku u principu zapadnih saveznika. I postoji još jedna treća vrsta podrške koja je relativno specifičnija, a to je takozvana hrvatska podrška koja je u suštini izdeljena na drugačiji način od ostalih. Šta je bitno? Kod srpske i savezničke podrške ona se kreće od podrške, ako ode krajnje u desno, to je podrška četnicima, do ako ode krajnje ulevo, to je podrška partizanima. Znači, jedino postoji ta specifična hrvatska podrška koja je, da kažem, u funkciji savezničke podrške i ona će da bude aktivirana nekim karticama i prosto nju može da koristi samo partizan. A postoji ta jedna komponenta te hrvatske podrške koja predstavlja jedna ustaška milicija koja je podrška, znači, osovini, koja inače nema nikakvu podršku, mislim, od strane Srba. Podrška je, da kažem, uz postojanje jedinica jeste suština igre, jer od podrške zavisi koliko možete da postavite jedinica, koliko ćete biti dobri u borbi, jer vam podrška daje i plus i u tome. Saveznička podrška je jako značajna jer je ona ključ nekih jako bitnih događaja i kartica, a i na kraju same igre podrška se računa za pobedu. Postoji još jedna bitna komponenta kod napredne igre, a to su masakri. Vi ste kao general Draža, vi ste srpski narodni vođa i na vama je naravno cilj da sprečite koliko je gotovo moguće masakre nad Srbima, pošto je jedan od bitnih događaja tog rata u suštini nije samo pitanje genocida koje se dešava u NDH, nego je pitanje i toga da li će i Nemci da pobiju Srbe. Dakle, igraču koji je Draža je motiv da spreči masakre nad Srbima, jer svaki masakr mu donosi negativne poene pobede, a na kraju, u suštini, kao i potpuni gubitak srpske podrške i određen stepen masakra može da dovede do toga da automatski izgubite igru bez daljnjeg. Titu, odnosno, da ne bi bilo precizno reći partizanima, nego Titu konkretno, nije cilj da se Srbi zaštite, prosto to mu nije motiv, ali sami partizani, bez obzira na to, deluju u nekoj funkciji zaštite Srba od pogotovo ustaškog genocida. U suštini imate kao i u svim tim, da kažem, ratnim igrama, imate određen broj poena aktivacije. To će zavisiti od toga kakve imate komandante i kakve imate komandne kartice. Kako vreme teče, tako i četnici i partizani dobijaju sve bolje i bolje komandne kartice i zbog toga dobijaju više poena aktivacije, mogu da aktiviraju više provincija, odnosno više polja, i mogu da eventualno dobiju neke druge koristi ako se odlučite za te opcije igračke. Sada, budući da sam pomenuo podrške, šta je jako bitno za podrške? One mogu da budu dobijene na nekoliko različitih načina. Igranjem određenih kartica, to je najlakši način, i napadom na osovinu i uništenjem osovinskih jedinica.
Dakle, u igri postoje 4 različite vrste osovinskih jedinica. One se kreću od, da kažem, relativno najjačih Nemaca do relativno najslabijih hrvatskih kvislinga. Ustanici, četnici i partizani imaju relativno istovetne vrste jedinica, znači imaju neke svoje početne jedinice koje se zovu vojnici za četnike, odnosno drugovi za partizane, i svoje elitne jedinice koje se zovu veterani za četnike i proleteri za partizane. Partizani još mogu da uvedu crvenu armiju u igru, a četnici imaju jednu specijalnu jedinicu koja se pod imenom garda, koja daje određene bonuse. Da ja dam primer, recimo, prvog kruga igre da biste vidjeli kako funkcioniše mehanika ove napredne igre. Dakle, sad je prvi krug, jesen 1941. godine. Nemci su najavili da će ubiti 100 Srba za svakog ubijenog Nemca, odnosno 50 Srba za svakog ranjenog Nemca. I četnici i partizani imaju svoju komandu i bačene su određene kartice, odnosno određeni događaji. Znači, dogodile su se nevolje Ustaše, znači da će da se dese masakri po NDH i tamo gde su prisutni hrvatski kvislinzi. Kada pogledamo tabelu i bacimo kocku i tako dalje, u prvom krugu su se dogodila 3 masakra, od mogućih ukupno 15. Znači, ako se dogodi 15, igrač, kojeg general Draža, je izgubio igru, bez daljnjeg. Dakle, to se desilo i to se može dogoditi ponovo, tako da će se ono vratiti u privremeno odigrane kartice. Druga nevolja koja će da zatekne Dražu jeste to što partizani se sada javljaju i komunistička partija postaje aktivna i ona poziva narod na opšti ustanak. I sada, iako komunisti i partizani nisu toliko brojni kao četnici, oni stvaraju itekako pritisak i vrenje među narodom. I sada, ukoliko Draža odbije da napadne na Nemce, onda se može desiti da će da izgubi srpsku podršku. Znači da će imati prilično krupan gubitak srpske podrške i da će da narod pređe polako partizanima. Sada, da bi to sprečio i da bi u suštini napravio, da kažem, neki pozitivan efekat, igrač odigra nad kraljevom živa vatra seva. To je treći srpski ustanak ili kako god želite da ga nazovete. To igraču omogućava da iskoristi to raspoloženje naroda i da smanji sve neke efekte od 100 za jednog, ali i dalje će se dogoditi masakri. I sada, eto, jedan od svoja 2 aktivaciona poena igrač koristi da bi aktivirao Šumadiju, gde se nalaze 3 četnika i 3 Nemca. I sada da vidimo kako ide mehanika borbe. Napadaju 3 četnika koje imaju trenutno 0 savezničke podrške i 2 srpske podrške. Znači, četnika ima 5, Nemaca ima 3. Nemci nemaju narodnu podršku u Srbiji. Što znači da četnici konto toga dobijaju +1 na kocki. Četnici koji napadaju osovinu se smatraju jedinicama koji imaju +1, odnosno smatraju se elitnima. Prosto njih predvode srpski oficiri koji su našponovani i željni da se obračunaju s okupatorima. I nije bitno što te jedinice nisu nekog trajnijeg karaktera. Dobro će se pokazati u borbi protiv osovine, tako da četnici dobijaju dodatnih +1 na kocki, za ukupnih +2. Međutim, napad na Nemce daje -2 na kocki. Nemci su jedinica koja vredi +2, iako su oni u stvari drugorazredne jedinice. Ovo su drugopozivci koji se nalaze u garnizonima u Srbiji, ali ipak su to Nemci. Njihove trupe na istočnom frontu bi imale +3 ili +4. Dakle, sve ukupno je +0, što će da bude i možda najčešći slučaj u borbi u ovoj igri. I onda se baca kocka. Sad, zavisno od toga šta padne na kocki, primenit će se odgovarajući rezultat. Pogledat ćete tabele koje ćete moći da konsultujete da vidite rezultat. Ovo je tabela borbe. Ali da ne dužim, recimo, palo je 3 na kocki, koji je, da kažem, neki prosečan rezultat. I ovde nam daje nerešenu borbu. Poginuće 1 Nemac i poginuće 1 četnik. Sada, četnici i partizani mogu da budu unapređeni posle borbe. Znači, ako rezultat borbe bude nerešen ili bude pobeda, njihova pobeda, taj, znači, 1 četnik, odnosno 1 partizan, postaju elitna jedinica i imaju trajnih +1. I ta jedinica može da se kreće
ono što je bitno da se napomene da obični ovi četnici i partizani ne mogu da se kreću. Znači, ništa nema one priče, mi molim zaboravite ove priče iz partizanskih filmova, priča knjiga i tako dalje, da su, ne znam, partizani bili mobilni, četnici bili nepokretni i tako dalje. Znači, postojale su jedinice koje su slabije karaktera, nisu toliko dobro organizovane, nisu možda toliko detaljno vođene ili kako god, koje su prosto nepokretne, to su ove bazične jedinice i postoje jedinice koje su elitne i koje su pokretne. Znači, to će da budu, kada partizani naprave proletarske brigade, oni će biti pokretni i one mogu da idu dalje. Ovi drugi partizani koji su teritorijalni će prosto da se raspuste ukoliko budu morali da pobegnu sa svog matične teritorije. Sada, znači, ovde se dogodilo to da je jedan četnik unapređen, a jedan Nemac je poginuo. Konto toga što je uništen jedan Nemac, četnici dobijaju jednu srpsku i jednu savezničku podršku. Znači, uništenje Nemaca je najisplativija stvar u igri. I konto toga što je bačena ova kartica nad kraljevom živa Batra Seva, četnik dobija još jednu savezničku podršku i on praktično dolazi do svog maksimuma. Zato što ova po dva krajnja polja postaju aktivna tek kad se saveznici približe, tamo negde 43. godine. Pre toga ova dva polja su neupotrebiva. Znači, to je ono što četnik može da dobije plus jedna saveznička podrška i od koga je dosta. Ova kartica je odigrana i odigrana je trajno, ona se izbacuje iz špila. Međutim, budući da su Nemci napadnuti, primenjuje se odmazda 100 za jednog. Odmazde 100 za jednog su katastrofalne. Znači, prvo, zato što je uništen jedan Nemac, dogodio se jedan masakr. I pritom bi četnik trebao da izgubi srpsku podršku, međutim, samo zato što je odigrana nad kraljevom živa Vatra Seva, četnik ne gubi srpsku podršku. Inače, da nije odigrana ta kartica i da su četnici prosto napali Nemce i nekim slučajem uspeli da unište ceo garnizon Šumadije. Dogodila bi se 3 masakra i za svakog Nemca koji je uništen, četnik bi izgubio po 2 polja srpske podrške. Znači, drugim rečima, on komotno mogao da izgubi celu igru samo zato što je napao Šumadiju i Nemci su se naravno vratili i krenuli da se svete. Da mi nastavimo naš primer. Četnik koristi svoje druge aktivaciono polje da bi napao istorijski, znači da bi Dangić preuzeo kontrolu nad istočnom Bosnom i napao tamo te, ustaše i domobrane koje su se tamo nalazili. Budući da je odigrana ta kartica Dangić, to nam omogućava i četnicima, a bogami i partizanima da napadaju relativno nekažnjeno ove kvislinge, gde se drastično menja odnos snaga, jer kvislinzi Nemci su +2, kvislinzi su 0. Postoji kod kvislinga jedna specifična stvar, a to je što oni nisu skloni tome da se preterano bore. Znači, oni su skloni tome da se predaju. Kasnije u toku rata, kako partizani budu dobijali sve više i više i ove hrvatske i ove savezničke podrške, oni će da budu izuzetno skloni da se predaju partizanima. Ali sada, recimo, se baca za predaju oba ova kvislinga i ukoliko se, recimo, igrač dobije 6 na kocki, zato što sada radi ovaj napad istovremeno, nije se još pomerila saveznička podrška, znači ona će biti pomerena tek od sledeće runde aktivacije, a za sada ova komandna kartica daje samo jednu rundu aktivacije. Oni se predaju ili se ne predaju, ali ovde četnici imaju veliku prednost. Kvislinga je 2, imaju 1 poen hrvatske podrške, zato što je ovo, bez obzira što nije crveno polje, nego je belo polje gde su, da kažem, Srbi dominantniji, ipak je to NDH i tu postoji dovoljno ustaške milicije da ih pripomogne. Njih je 3, četnika je bilo kao od početku kruga 2, pošto imali su 2 srpske podrške, znači nema tu velike razlike u brojnosti, znači jedna razlika u brojnosti ne daje nikakav plus minus, ali četnici se smatraju elitnima kada napadaju osovinu. Ako li pak kvislinzi za vreme svoje predaje bace 1, onda se ispostavlja da je to u stvari njihova crna legija i onda i oni postaju elitni. Da kažemo da se ovde to nije desilo i uništena su oba kvislinga u borbi. Zbog toga će srpska podrška biti pomerena samo jedno polje desno. Znači, nema tu nekog, da kažem, ne vredi vam i da uništavate ne znam koliko tih hrvatskih kvislinga i tako dalje. Prosto
suštinski kod naroda će se računati kada uništite neku ustašku jedinicu i smatra se da je to ta prva jedinica koju ste uništili u toku kruga i posle ove daljnje naknadne domobrance koje napadate, razoružavate ili šta god, oni se prosto ne računaju. Prosto zato što ni ti svi kvislinzi ih ne treba baš trpati u isti koš, jer prosto neki jesu bili ustaše, a neki su prosto bili domobrani gde je bilo čak i Srba, mislim, među njima. To je otprilike kraj kruga. Partizani su u ovom prvom krugu, kad bi se igralo, znači po tim standardnim pravilima, oni su nepokretni i ne rade puno stvari, osim toga što oni odu u Užice i proglase svoju republiku. Ali u suštini na samom frontu tu nema neke velike aktivnosti. A ako igrate po nekim opcionim pravilima koje se nalazi, tu može da bude mnogo detaljnijih stvari i malo iznenađenja. Međutim, ta opciona pravila su samo ako postoji i igraju dva igrača. Dakle, svaka godina je ovde specifična, zato što se svake godine nove kartice ubacuju u špil. I povremeno se nastupaju neke kartice koje su događaji, koje stupaju na dejstvo u tačno određenom krugu. Prosto šta je bitno kod svake godine? 41. godina je, to je samo uvod. Znači, tu je igrač, ako Partizan odigra, a sigurno će odigrati politički pritisak, igrač je primoran da napadne Nemce i vidjet ćemo sa kojim će biti to uspehom. 42. godine, znači, četnici su u prednosti, njih ima više, istorijski, jel te? I sad to je moment kada oni uživaju neku vrstu savezničke podrške i naravno kod Srba su oni popularniji. I možda će čak i ta srpska podrška da ode u krajnost zato što i partizani će da počine neke zločine, što će da ih učini nepopularnima i tako dalje. I to je godina kada četnici teraju partizane ka zapadu. To je isto godina kada se događa jedna velika, da kažem, kampanja sabotaže u Srbiji, sabotaže železnice, znači snabdevanja Romela preko Grčke. I to je prilika da, četnici dođu, da kažem, dobre knjige zapadnih saveznika i Engleza i tako dalje. Međutim, kada se ta godina završi, Romel je pobeđen, više nema tih sabotaža i Draža više nije neophodan zapadnim saveznicima, a za to vreme na istočnom frontu ima nekih govorkanja o tome da ima kontakata između Nemaca i Sovjeta i da će možda čak Stalin da zaključi neki separatni mir i tako dalje i tako bliže. I onda Britanci koji nikad realno nisu nešto mirisali Srbe, nude Sovjetima Jugoslaviju kao prosto, evo, ostanite vi u ratu, nemojte vi da se dogovorite sa Hitlerom iza naših leđa. Stalin, pristaje i ostatak je istorija. Znači, od tog momenta, od 1943. godine, kreće drastičnija podrška sa strane Zapada jugoslovenskim partizanima, odnosno Titu. I oni to naravno koriste kako bi se dalje probijali ka istoku i probijali ka Srbiji. Ono što, recimo, što se vezuje za te događaje je i pravilo Martovski pregovori. To je jedno specifično pravilo koje ima veze sa preživljavanjem. A to je koncept koji nisam opisao, a koji je isto tako jedna suština cele priče, a to je da preživljavanje je sledeće. Vi, recimo, možete da isterate osovinu, uništite ih potpuno, da se okupi, ne znam, koliko, 5 ili 6 jedinica maksimalno ustanika na polju. I onda kreće kraj kruga i osovinske ofanzive. Osovina se u potpunosti vraća na to polje i vi bacate kocku, to polje je ponovo okupirano, i vi bacate kocku da vidite koliko vam je u stvari jedinica tih preživelo. Obično je rezultat neki da prežive neke 2 jedinice, a nekada možda manje, nekada možda malo više. Znači, sve ovo vam je bilo uzalud. Jer je osovina i dalje tu prisutna, ona i dalje tu operiše i nema načina da se osovina istera zato što ona ima prosto daleko veće resurse nego ustanici. To je nešto što je Draži naravno bilo apsolutno jasno, zato se on i gledao da se ne upušta u te direktne borbe sa Nemcima, od kojih nema neke velike koristi, osim kada je izgledno da će saveznici da dođu, kao što je bilo
kako se činilo u stvari s kraja 43. s jeseni 43. godine, kada je došlo do jedne masovne ofanzive četnika ka Sarajevu, da bi se ta pozadina iz zaleđe Jadranskog primorja, da bi se odatle iščistili Nemci, da bi im se napravio komunikacioni problem. Ta ofanziva je, propala, između ostalog zato što su ga napali partizani u leđa. I to je isto tako još jedna bitna stavka. Zašto suštinski gledano u igri su glavni neprijatelji četnici i partizani međusobno? Iako bi bilo poželjno da su Nemci ti okupatori glavni neprijatelji, to u stvari u realnosti, u faktima nije bilo tako. Jedna stvar je jednostavna. Nemci će da odu. Da citiram druga Tita, Nemci će da odu, a mi ćemo posle kuburiti sa Dražom posle rata. I to je saznanje koje su imale obe strane. I ne samo to, nego je prvo poenta da, naravno, kao i u svakoj situaciji, prvo hoćete da očistite svoju pozadinu da biste mogli da nekog napadate. Znači, da biste se vi spustili dole da napadate Nemce u gradove, vi morate da imate čistu zaleđinu i da nemate partizane ili ponekad četnike koji će vas napasti u leđa, dok ste vi zauzeti borbama sa osovinom. Znači, to su četnici naučili na teži način 41. godine u jesen, kada se Tito okupio svoju glavninu u Užicu iza linije fronta. Ili proleća 42. godine, kada je Tito izričito davao naređenja svojim jedinicama da nipošto se ne nađu između četnika i ustaša, nego da napadaju četnike u leđa. Mislim, četnike koje su se u tom trenutku borili sa ustašama. Tako da, prosto postoji određen prioritet neprijatelja i vi morate u svakom trenutku da gledate šta je bolje i celishodnije da u tom trenutku radite. Da li da napadate svog neprijatelja, da napadate osovinu ili da probate nešto treće. Dakle, u jednoj reči, odnosno u njih par, ova osnovna igra je toliko jednostavna koliko sam mogao da postignem. Prosto, ukratko, ovaj rat jeste bio kompleksan i zaista sam se trudio da ovo predstavim sa najmanjim mogućim brojem detalja koliko je to bilo izvodljivo. Osnovna igra je osnovna igra. Tu, da kažem, nema možda tih previše detalja i tako dalje. Mehanika je možda još jednostavnija. Isto tako ni ova napredna igra nema ne znam koliko komplikovanu mehaniku. Možda bi ona bila, da kažem, po težini neka vrsta srednje ili tako kako god. Stvar je u tome što je ova napredna igra teška samo po sebi zato što se nalazite u jako, jako teškoj situaciji. Prosto situacija je takva zato što mora da bude takva jer takva je bila istorijski. Znači vi možete da skupite sve svoje partizane oko sebe i da napadnete četnike, da ih isterate i da to jednostavno primete Nemci i onda da vas masakriraju. Četnici mogu da napadnu partizane i da se međusobno iscrpljuju tamo po Bosni ili po Hrvatskoj i da to primete ustaše i da iskoriste priliku da napadnu civile. Jednostavno možete da oslobodite koliko god polja želite, međutim posle će vam doći Nemci i oni će da vas prosto počiste. I sve što ste uspeli da uradite će da bude izgubljeno. To je prosto, da kažem, realnost ratovanja Drugog svjetskog rata ovde i prosto to je ono što čini ovu igru strahovito zanimljivu. Ovo je, recimo, da kažem, igra koja je poput šaha sa kompjuterom. Samo kompjuter ima više figura i vara. Ja mislim da je ona samo po sebi, nevezano za to što je ona vezana za našu istoriju, izuzetno zanimljiva i nadam se da će vam biti, da ćete uživati u njoj. Hvala vam što ste gledali. Možete da poručite igru porukom na stranicu Instagrama ili na stranicu Facebooka, ostavit ću linkove ispod.